Srdačan pozdrav, dragi moji. Imam novosti za vas. Moja kratka priča Potpis izlazi iz štampe za nekoliko tjedana. Štampe tiska kako god hoćete, znači u knjizi jednoj. To je zapravo zbirka tekstova, znači odlomaka iz romana, neobjavljenih romana, kratkih priča, pametnih misli. I autori su iz nekoliko država ovog našeg balkanskog prostora. I kad bude vrijeme, obavijestit ću vas ako ste zainteresirani za knjigu. A ako vas ne bude zanimala knjiga, a eventualno vas bude zanimala moja priča, i zato ima jednostavno rješenje, jer ćete ju moći nabaviti na mom web sajtu u PDF formatu, znači digitalni oblik odmah na raspolaganju. Eto, ali sad da vam kažem par riječi o priči. Da vas pokušam malo zaintrigirati. Radnja je smještena na ovim našim prostorima, konkretno u Hrvatskoj, iako se eksplicitno ne vidi da je baš u Hrvatskoj, za vrijeme ovog posljednjeg rata. Ja se iskreno nadam, duboko vjerujem i očekujem da je to posljednji rat na ovim našim prostorima. Želim to i nadam se i očekujem zbog sebe, zbog moje djece, zbog moje unučadi, zbog vas, zbog vaše djece, vaše unučadi, svih generacija koje dolaze. Eto. Što me motiviralo da napišem ovu priču? Motivirala su me dva istinita događaja. U mojoj priči oni nisu prikazani tako kako su se dogodili. Jednostavno iz prostog razloga što je jedan od tih događaja toliko tragičan da ga ja nisam htjela na takav način ovjekovječiti, jer je i meni bolno, a ne želim ni podsjećati potencijalne čitatelje. Dakle, ja sam iz ta dva istinita događaja napravila nešto, prevladava jedan od tih događaja, ali ima elemenata i drugog, ali nema tog tragičnog dijela, budite bez brige. I ta dva događaja su me strahovito potresla, ali su me istovremeno impresionirala. Zašto su me potresla? Potresla su me, kao i bilo koja tragedija, kako uopće može čovjek doći u takvu situaciju, u tako tragičnu situaciju. Nažalost, bilo ih je neizbrojivo. To me potreslo. A što me impresioniralo? Impresioniralo me koliko hrabrosti, upornosti, snalažljivosti može jedna majka, dakle jedan roditelj, pokazati kad je u pitanju dijete. Eto, to me impresioniralo, duboko impresioniralo. Majka sam i suvišno je govoriti o tome koliko se djeca vole, ali ne znam da li bih imala takve hrabrosti i takve dosjetljivosti. Dakle, to je bila inspiracija. Zapravo, priču na neki način posvećujem svim onim roditeljima koji svoju djecu neizmjerno vole, žele im najviše dobro i spremni su učiniti sve da ta djeca žive u boljem sretnijem svijetu, prvenstveno u miru. Eto. U priči jednu sporednu, ali slatku ulogu ima jedan slatki psić. A to me je onda ponukalo, pošto volim životinje, sve po redu, mačkoljubac sam izvan svake mjere, ali ovo je pas ipak, ali svejedno. To me ponukalo da dio eventualnog prihoda, ako ga uopće bude, namijenim jednoj od organizacija koja se brine za životinje, dakle brine o zbrinjavanju životinja. Pa ako ta kombinacija priče,
ako vam se dopadne priča, ako želite pripomoći nešto na temu zbrinjavanja životinja, dobrodošli. A sad vas želim malo zaintrigirati, zato ću vam pročitati odlomak iz priče, pa vi zaključite da li je vrijedna čitanja. Odlomak slijedi, uživajte i do sljedećeg slušanja. A detalje kako nabaviti priču očekujte u sljedećem videu. Kolona auta, traktora, kamiona sa bosanskim izbjeglicama mili u nedogled. Većina ne smije dalje. Domaći ljudi ih primaju na smještaj. Samo oni sa stranim putovnicama imaju šansu da idu dalje, jer bi ih ona druga vojska mogla propustiti. Prenatrpani auto sa austrijskom registracijom zaustavi se par koraka od nje. Iz auta se čuje dječji plač i tiho jecanje žene. Vozač otvori prozor i upita: znate li, molim vas, nekoga u blizini ko bi bio voljan zbrinuti psa dok se mi ne vratimo po njega? Platit ćemo pošteno. Zašto ga ostavljate? Ovo su bratova djeca u autu. Nismo znali da je jedno alergično na pseću dlaku. Ne bi inače povezli pudlicu. Dijete se guši, umrijeće nam, bojim se, ako ne maknem psa. A žena mi umire ako ga ostavimo. Bože, što sam ti skrivio? A pudlica? To nije veliki pas za hraniti. Mogu ja, ako ćete brzo doći. Evo, kuća mi je ona gore na brdu, najveća, sa lijepim balkonima. Zapišite adresu i telefon, ako kad proradi linija. Žena, lica izobličena od plača, iznese iz auta malo klupko neobične boje, kakvu Jolanda nikad prije nije vidjela. Zove se Rudolf, muški je. Allah vas blagoslovio, reče plačnim glasom i stavi psića u njeno naručje sa takvom nježnosti kakvu ni mnoge majke svojoj djeci ne ukazuju. Rudolf je danima odbijao sve osim malo vode. Sićušno stvorenje je kopnilo. Izgledalo je da neće dočekati svoju mamu. U što sam se uvalila, naglas je više puta razmišljala Jolanda. Jedne večeri Jolanda odluči da isproba ono o čemu je čitala u romanima, kako gospođe puštaju svoje pse miljenike na krevet. To ona nije nigdje na selu vidjela. Kakav krevet za psa? Samo da niko ne sazna. Rudolf se odmah zavukao pod pokrivač, cijelu noć prespavao i ujutro pojeo sve što je bilo u zdjelici. A tako znači, krevet, dobro, ali ja ti ne spavam sa strancima. Više nisi Rudolf, od sad si Pero. Pero se brzo oporavio i jedva čekao kad će doći večer da ide pod topli pokrivač. Jolandi je prijelo da nešto živo i toplo kraj nje leži, pogotovo kad bi teško naoružanje bubnjalo cijelu noć i ona nije mogla oka sklopiti. Još je i budila maštu profesionalnim tračarama kad je svuda pričala da više ne spava sama, da kraj nje spava muško. Jolanda ugleda cvikeraša gdje prelazi ulicu i ulazi u gostionicu. Spavaj dok se ne vratim, dovikne Peri, zaključa auto i zabrza prema zgradi komande. Pahulje joj se sunovratiše u lice, vjetar podigne kapuljaču jer više nije bilo šala da je drži. Nije važno,
Tu je još Šubara. Šubara glavu čuva. Zbog nekog razloga ta izreka joj je biti tako smiješna da se naglas zacerekala. Skrenula sam, pomisli. Cerekam se tu, a ne znam hoću li za pola sata uopće disati. Ako ne budem ja, neće ni on, pa smo kvit. Njemu ni Šubara ne bi pomogla. I opet se počne kikotati, al tiše. Histerija. Prođe pored ulaza gdje se cvikeraš izgubio. Nije ju brinulo hoće li je vidjeti. Svako živ se sad hrva sa vjetrom i snijegom pa ne gleda oko sebe. A ne bi ju niti prepoznao ovako ubundanu. Pred vratima ureda Jolanda skine Šubaru. Energično je protrese pa ponovo vrati na glavu, nabivši je nisko do očiju da ju gusta smeđa kosa savijena u staromodnu punđu ne bi odala. U slučaju da neko naiđe, bolje je da misli da pred vratima glavnog stoji muškarac. Snijeg se razleti po podu oblikujući sitne barice oko njenih nogu. Zna ona da ni dugačka kosa nije garancija raspoznavanja u ovo vrijeme, kad muški masovno nose dugu kosu i vežu u konjski rep. Čak je i poznati pjevač ciganske muzike zamijenio svoj zaštitni znak crni šešir sa konjskim repom i šiltericom. Sami pederluk, odmahne glavom Jolanda, kao da ne želi znati o svemu tome. Razumijevanje za modne trendove nije bilo njena jača strana. I uvijek joj je išlo na živce kad su kolegice u uredu pričale o modi. Jolanda dotakne desni džep komandosice. Ono je bilo na svom mjestu. Daj Bože da ga ne moram upotrijebiti, pomisli i podigne lice prema stropu. Kao da je strop predstavljao nebo i sam Gospod sjedi gore i momentalno ispunjava želje. Nije ona nikad ni bila baš na ti s Bogom, ali u zadnje vrijeme ga često priziva. U ovom momentu nema toga Boga, Allaha, Bude kome se ne bi pomolila da njena misija uspije. Ako ga baš moram upotrijebiti, Bože, daj da sve ono što me mrtvi naučio bude od koristi. Sad ili nikad. Ne mičući desnu ruku od desnog džepa, Jolanda lijevom rukom zabubnja po vratima. Sačekaj, začu se iznutra poznati joj osoran i nestrpljiv glas. To sačekaj eksplodira u njenoj glavi poput dinamita i ona energično stisne kvaku. Krupnim odsječanim koracima umaršira u prostoriju ravno do pisaćeg stola. Rekao sam da sačekaš, reče glavni autoritativno, još uvijek fokusiran na papire ispred sebe. Čekala sam ja predugo, zareža Jolanda.